nemato ir nežino, kas yra tikra Europa ir labai linkėčiau jiems, kad bent jau... Kai esame kartu. Vėlu, siųskime žinią visam pasauliu, kad laisvė... Jų sieki tapti Europos šeimos dalimi. O ašarinės dujas, vandens patrankas pasiduoda. Jų drąsa ir ryžtas įkvepia mus visus. Mes matome, girdime ir palaikome. Yra iš tikrųjų labai sudėtinga, nes tas režimas jau 12 metų ant tiek sustiprėjo, kad su tokiais demokratiškais kaip akcijomis ar streikais yra sudėtinga kažką pasiekti, bet mes tikimės, kad jeigu taip ilgai mes laikysime stipriai, dieną naktį, tikrai tas režimas anksčiau pavargs, negu mes pavargsim. My blood is literally boiling every time I see the videos, every time I see my friends, my family members, everyone who I love being there, being so brave. And the only thing that I can right now is tell them is that I'm very, very thankful and for them to never ever give up. And for the first time, I feel hope that we'll be able to overthrow the Russian regime government that we have currently. Now we are in the situation where we have the last chance to survive, actually, because for 12 years the country has been ruled by a pro-Russian party, pro-Kremlin party, and the only party that is the only side that is happy with it is Putin. Putin, who has a lot of blood in his hands. So I really support everyone who is out there in the streets of Tbilisi, and not only Tbilisi. For the first time ever, in the history, every city has come out in the streets, has taken over. In every city they're protesting. The schools have stopped working. Even students, school students, universities, every sector is protesting. Everyone is out there. Everyone wants to stop working and just be there and save the country for once and for forever. Mes patys tikime. Ir šiandieną susirinkome mes Seimo vicepirmininkė ir laikinąją Tėvynės sąjungą. Šiandieną mūsų tikslas, ką mažiausiai turbūt galime Tbilisio gatvėse, kuriems yra spardoma į galvą, kurie yra vaikomi. Motyvuoja tai, kad šiuo metu Sakartvele tie išėję žmonės taip pat rodo savo norą būti Europoje, pasirenka savo nuoširdų kelią ir garsiai tai reiškia, tai вся ширдим солидаризуюсь и решение несущей акции. Я из Украины, и я посчитал, что моя обязанность быть сегодня здесь, поддержать народ Сакартвела в его стремлении быть в одной европейской семье, единой европейской семье, потому что это конституционное право народа Грузии в первую очередь. И то, что сейчас мы видим сегодня, все эти 3 дня, и не только эти 3 дня, мы видим очень сильное, очень стремительное стремление народа Грузии быть в единой европейской семье. Но то, что вытворяет правительство Грузии, не президент, а именно правительство, это нарушение абсолютно всех прав человека. Ir iš tikrųjų Lietuvoje yra tarptų Baltijos 3 šalių. Tačiau labai didelę padėką išreikšti visiems Lietuvos politikams, ne tik Lietuvoje, taip pat